Omwishirikare wa UPDF twise muhereze emyaka 38 nuwatirwa amasasa kafera wa chai cyaterekero bwabere nagezeho kureba mpira atashashwire. Nikigambo ngo mwishirikare wa polisi ya cyaterekera police station owamanyoho rya umaro nuwabiraro kureba ngo abatashashire batareba mpira. Ompira ogubiregurwa hagati ya Arianda FC na Super Lions FC kandi babirembaza no gwahamhero mu kikopo cya Back to School Cup. Nibabera cyanduga hati aine byansabire nagenda mutauni beta magenda mutauni cyahoireho ne dakika 10 ngire kurora nibatabara mbaro ikiro cyaterekera akizaniro betu bagambire ngo meni nkyayikaho abenagenda mutauni haro umupira hati yahura goro batebere goro agama nanyere kandi nguzeyo yade ni mihande yangi mukulinguzayo nukajaho mu polisi yije atandika kumutera kiboko hati yasirimuka mukusirimuka oli yamanyono ezire kumurumba kumutera agumze na muteri sasi mugenzi wange nafu. Gerard Kirungi orukure byemzano mu district ya Kagadi na jangwa kaviyo karugirira kushashire 12 kureba umupira. Nayizire omusirikale abaina junanizwa no kulinda abantu abakuru mpini bagurora busa yamugamba Rugakivwera bamugambira Rugakivwera oli yagezaho kuresistinga niko musirikale wa polisi kumutere mboko bamutere mboko olagaruire ekikonde basoka baisana bakurwana mwaho ono owafuire rufa yaenda kwihahe mundo musirikale so musikafegyo mukurwanire mundu niho musirikale asubire kuba natera omusigazono isasi basemero muhereza nyina wo mugenzi na jangwa babiri ariho mutabana ari kuzakufa umbeni pikanta hagati nindengera mutabani wange na leto kuli nyeni nduga mutawuni na leto kuli hati aho kuli mukivera mpua wogoro hati nawe iruka ndeba na iruka yatemba haro hakasu watembera akasu omusirikale ugire kuli na muhamaitura kiboko yo mugongo onukurole nyema obunyananye ndi mukuru batanemba izira ati barozire nyema kurora ya amongere ateno asirimuka umuntu bobana urwakasirimuka totere bukode kera hatu akambate na uturaki. Omuhereza rindo muhwezi wa meya wa cyaterekera town council ajumirire chikorwechi cyamani kikangaba kitugwireho habukurongo umwana waitu kandi muronge muno twine cyo gukora nabaye cyo atufuireho na muno nyewe kalimu kabaza mbere ntaroho zire buyijanya sanga umwana ugamazire kufa kandi na police amazire kumutwara na mbere akwetagisa na sazi na betu kubaliza bali mukora police motemo. Julius Hakiza Alan omugambirizi wa polisi omucyanga cya Mwitanzije najara ngo bamazire kwato wa polisi ogo kubahwera mu kucondoza kwase tumukwasire kurango twa tucondoze kurebe kibiro cyenyine twanga cyari kutugamba cyangwa muri iryo scafe yo kumwe ya imbu niho bizingira sasa rimutira rya mutira umusirikare yamwita so ibindi tuzakuba ntibamanyisa iyo turabe twitire tungani tushabana abantu okusendeza amane minje na munonga abantu abine mbundu cyangwa umuntu ayine mbundu nenda kumwiha embundu n'ekindi kibe munonga. Omugenzi asigiro mukazi wenda hamwe n'abana bana ndumirwa muno kandi muno no kusiga abana bacari bato nesaba government mutuyambe abana bacari bato kandi kandi buri mupira kuba hakizanira mbaleta ba polisi abine mundu nuba kulindaki emundu eki tubenterera muno aba polisi abakulinda abantu basasura te basasura. Amakuru agasha kwa Thomas tumwebaze.